Bwega Adams Muturi wa thirinje no ntubari botinu na kikundi kia Ro International kumanante chigembe kile kinambara kwa Kibu Mageria na kuinambara kwa bakirombera ndeguru yetu ya Kenya. Mwandiki wetu wa tumurithi waba nawe na ripoti ino. Nimangiri jantu bomete connection de baigembere katikati nerutere neroku makiengu kawiru kameruru kibukona amwena athururu ne bare baikinyitie kibalinda giki nuntubo thithia maromba katugeto na mbere kuromba nya twimicie yetu kinye gitarira Daniel yarombaga ai kuromba arasia ta kurara cyo kuri ya nyoni ararega nyama cia munene ne kande gura Babiloni ya umbere kuma ukombone na bareta waka kiuru kya Jerusalemu ne katugeta na mbere gwakira murungu nya bioro na gukiria murungu munene muno. Akristo baba bare kuma ikundi ne mwanya bairinganirite bakathiria gikundi kimwe gikumenyekana Ro International Groups na ndeni bejite marombe ne kenda bakomba kurombera ndiguru na kurombera kinyamira kuromba maromba ya mengi jaraja komba gutethia ndiguru neje turombe ntuko fote ira Yesu Kristo anyamarire Rwanda nekenda aumbotoria maerio kile ikuliria tutirimanete aja akwena wana biashara alimbamira nyanzo wande baba itabiashara cia thoko kumana korona yejere ando wombe kunyekile kamono na olo kana na geta kwa mpanga na jumia kujere mpanga obwo anje biashara ndo biashara bwo banyikete muno familia inyekera no watu anya bya kore antu bakora nampara no ta okidie atua ya kwa mimara mutona musana yo to tumotona ndo basiasa tumoto dirikali njakere metwe totuma ojo ne siasa tutrome mulungu mulungu wateke mulungu kenda tumakona anse intuki mbere aliyetombeta kwa Pastor Spora de shale ndo wakikundi bya ndambero Ro International Group itujuketie kanya kurombera mira yetu kumarira mira yaretere thina tona rira ndiguru yeja ugwati utege ntukingi kimba kumba ndiguru murungu mari ikundi byo tunature tusinge ntukofote na ntuko ya fote twitie kirimene na niona arwa twikirimene na itugwete kirira twekiririithie mwathani njara cietu mira ikona webero na nionete webero kuma twambiririe maromba jaja mira itwigitwe ni kona webero no tunye president wetu tukugwa na migwete na itukwirigira ke mwathani atecoka na nyuma kairi ikirimene kya murungu kira kijikene jadanga are antu bacitete na nikenda bakomba kurombera ndiguru ije yetu ya igembe bakiaria ipoliti thirikari nikende komba kumenya ikundi na bomba kwithura bakitethagia ikundi bionthe o arabia ruma gutina mbathu ikwithirwa turingiromba thirikari yombe kwithwa egitutethia gukurukira ikundi bibietu bia Ro International Groups. Murithi wa banki reportera Meru TV kuma Jamili gone ya igembe mawa.